ke 7 Amlarem constituency ke Bahab Amlarem subdivision ke badai ke ni ki subdivision ke barimtam hajla bad ke badan hak haput ke India bad Bangladesh kan salong ke constituency ke bapho ke baping namar bahagi di kendiat sni banwan UMLA jongka umala kemen rembui ula penbena bagani ke tan shen kan sayo ya ke surok ke babha ke ban penyesok ya bun teli kishnong bat ki jingtai baharukom bat kiwei umala kemen rembui ubalongru menteri katanat puli puti bat menteri katanat ki kampo ying ula ong yakani habakren bat ki nong thok khubor hadin ke jingpen kup borom ya ki samla ki bala pas ha da ke 7 Amlarem MLA constituency academic award ha ke henry terik ubnai risau arajar arpuar hatlu movie ula ong ru bahagi khendiat sngi banwan an sedang ban siang ni ke surok hapo ke constituency jong u ban pensuk ya ka lait kawan jong pat ba ka thain baro ka wei bat uli thoru ye ki wei ki kampen roi ki bolo wan ra hapo ka thain baro ka wei ki be dei bat ka puli ka puthi ki umbam umdi na lor ka kam jngok kai perthai bat ban yarap ye ki nong rap ka thain kawi was nyau suk tam hagini katam hagini ka sarkar MDA hapo ka chilam jong kontrak sama kani to ka sarkar ko pai waro kiliang tengah nakling ngakam UMLA yang ka amrem konstitusi ngasnyau kemena tharai hirta yang na phem uju yua kam ke jingle bha yang ka sarkar ye konstitusi hapo amrem kam kani katam ko pai naduk ki school infrastructure haduk ki thau sumar haduk ki surok ki proyek ku ang wakate ka surok dang si it is a work in progress. You cannot do everything in one go. Handai ki sanction de yo ki sanction de lai chakman ta ikr meni wato o nga kle nga hodna ye wan iwa kre kam kani ka susnem pia ka de lai kajing confident yung nga kani election to address over ok issue ki to waka hagilyang ka roi kapar hagilyang ka human resource development hagilyang ki nongrep ide yoi kini sarkar kan ni dapat nga haka por yung nga hagadi ka kanti kamba chispa san pau kilometer ki surok bayo sanction hapo konsi ka yung nga tanay umbam umdi kiwam yo lang ba ka JJM ida yo ay lang ba ka IDF lang ba ka state scheme mto dulu ka JJM baro ta ki kinakaliang ka tourism ida promote kamba sophau klo ka poisa dap sia ka chpo ka ni ka thain riwar ka yong i nei bha ka tourism potential one very high handai ko snyau si beto kan ni ka to ka sophau klo tam ha po snau plain na ka daw yong ki nong ka jing yong ka terrain hado kan ni phomu ye ku chna ka to ka man sophau klo tam ka project ta ka liang nong rep la ida yoi ha khasu trek lam bakla ulai pa i ka wiking ken ka wa chna kambar ru ha solak ni menta ki nong rep ta nagdang ki score la sophau kali ki score dap chna lamba ka education department lamba ka border area department sotli ki score dap chna lamba ka sarkar ka tu yo sanction sophau tli ki LP school ta ke higher secondary da yo ai open thame ka sakha ka nong tlang da yo new building ka wale negosnya suk taman ne to kapren chikap dawan pa ika kapren chikap residential school uman ka nong kong ni residential school hapo ka state ka yang i ka wa ukre kam hanus nem dangwan ni ba ka ni tayaw ko dangwan hapo ni bana Oktober o sanction ni nagwanta ka running cost iko to yaw man lang ba ka NGO lana yaw man the government boss dang na do ka class 9 10 11 and 12 ika commerce and science commerce and arts hapo kapren chikap residential school ta lepai pa hapo irrigation kambas nurut lagi project irrigation beri yo hapo konsi yang i lepai ji hapo hamro kiliang tengah ong ip ngas nyau kemana snyau yi dang open mi ka kot ka jing tho yo compare yi ki bakre hapo kanika arhajar khatpra hado arhajar arphar dang pi ka full text ka wa yo pi kat bon yo sanction ni kat wan berkerekam, kawam dia kerekam, kenapa kita iba yogi kecing sekian tengah cispa nak cispa, maong ki brokan ong gila kita iba ki kecing sini ngada yo kat ni kat cawlai kita iba pediang ki ya kawan ka te kecing ya kelami wa ke support kawan cispa nak cispa, collection ki bumi kat tu kat ni ndai ki opsia man ki bobot arhajar pra
sedang upai to ka tourism to man potential sedang invest hapo chnong preng dan bagi kin chnong preng sedang invest ha krang suri gi umdi katu kan ni sedang invest bagi teban kitau to mari coba arjakat pra de kwa promote preserve ya kitau ya ki klu ki jam ya ki mrat ki mriang te da perchangi ule u invest hapo ka charmang ka lembaga tourism department knang ba kam beti to ka charmang to ka bun tam ki sky hapo ka set nga ong ki im ja pe lembaga ki sky la fi be sumar kat ni hai to da invest ka sarkar da chna ka te ka surok ne ha da yui hapo mustem em ka thwai surgery em ki vit wan ki thwai hai to ki ba yusuk te ti ba na ka Yosuk ke ulai na charmang untuk ku uin na jawai tamut ki turis uban ki na nartiang ulai ke thalas ke ulai ke sentuk suksiar ulai ke charmang na charmang uban ke yong no ulai ke mustem na mustem uban ke ni movie ulai ke pepe ni ulai ke ye ulai ku deng chong koi nombre itu tangwa yo wan untuk de wan ke namrem ni ti ba yo pun sanction ye ku deng thome ku deng rem kamba khan ruk lur tam yo chna gitu ku srok kon ne man ka sarkit tada yu phi ka hat po hai ni hat krang suri la ki da chna ki restaurant de penmiat I ki thau lai ki ta phachnong preng chpha klur tam da sanction ni ba ka lock house tang ka tem phom ye chna ta sakawi ka ba sedang chna po da rang king kamu king chnong preng nya phau lak ka ba usdang mana de puja ni trai ka mon de lai sedang biang ki chna king yo promote ya ka da rang sakawi ka surok to umiat ka surok na daw kim klapur ka sitam te chpau kilometer de debi le kilometer san kilometer opsia lamba PMJ swai te namuk klapu na amrem hong klapur man ka surok wasi arphau klu de khut tandar ki lamba ka CRF yo pen he ki na amrem na principal hadu amlari amri chita de man single len yo mer te knang ba yo develop ik sandai park o develop ka ni kips bahai por yang ngamung you develop ka sandai park ni bahadang em ka case ha ka to por de kan ni declare ka case te ka tu develop to de ite I de da pen bahai man de tai sok na wa ka ma de yu phi ka tai ka surok ka initiate yingking initiate ni por yang nga arja pra ka tai yingki bor khat te de pika katu wan ka surok te mut lengba ka ni to nang ku ka tourism keleng tangwa ka tourism uku ka to de ji krelang kinong chochno nei ba ile na kibun ki thau ji ito ki thau yong ki tre lem e thau ki ka e man ka u develop ya ka tourism hapo ka ni ka thang yong I nei ba tourism ka potential ka to man ka very high hapo ka ni ka thang kam ju hapo ostik yong